twakora akavideo k'iyi demarage se twigisha abandi, urabyemera? Ok sawa, kandi ndahita ngashyira kuri YouTube. Sawa rero, urakoze cyane. Ushatse watangira rero. Zamura amaboko tugende. Ngwino. Hagarara. Ngwino. Hagarara. Ngwino. Sawa sawa. Ukaba uratsinze. Ubwo n'abandi ujye ubabwira rero babikore gutya. Iyi niyo demarage ya moto. Murakoze cyane. Uyu ni wa mwanya rero wo kubigishiriza akademarage ka moto. Tazabibarirwa ni uko nguko ikorwa. Murazibona kona eshatu, imwe inyuma ya moto. Ubwo bivuga ngo ntibyemewe gusubira inyuma kugeza aho uyigonze. Ndabona izindi kone ebyiri nazo zirabujijwe kuyigonga. Ubundi umaze gutunganya ipikipiki yawe, uzamura amaboko bigaragaza ko witeguye, abandi bakaguhamagara ugahaguruka utazunze nk'uko mubibona. Ugahagarara ubwa mbere, ugahagarara ubwa kabiri, ugahagarara ubwa gatatu. Ubwo butsinzi. Noneho mubirebe neza. Tugiye kumuhamagara. Mubirebe neza. Mubirebe neza. Tugiye kumuhamagara. Tubibutse ko ikizamini gitangira. Uzamuye amaboko bigaragaza ko wamaze kwitegura. Ugahagaze ubwa mbere. Yego. Noneho zamura amaboko ukora ikizamini cyuzuye. Kandi ugikore neza ku buryo bakureberaho. Okay, noneho ngiye kuguhamagara. Unkorere demarage ikeye. Ngashyiramo moto neza. Yego. Oya. Igira imbere gake.